redu je priča o voćaru koji se na površini od nepunih hektar i po već 3 godine bavi malinarstvom. Vodimo vas u Bjelopoljsku opštinu. U prethodnih nekoliko godina brojni poljoprivredni proizvođači uz pomoć resornog ministarstva podizali su zasade malina. Jedan od proizvođača koji je to učinio 2016. godine je Andrija Delić iz bjelopoljskog sela Kisele Vode. Delić se dvoumio između stočarstva i voćarstva. Pošto moj otac, on je godinama ne bavio se stočarstvom i više i prezasićenje bavljenje time, rekao ajde da probamo voćarstvo. I onda sam ja pomoću nekih prijatelja iz Arilje i Vanjice Kosjerića krenuo taj projekat, njihovo iskustvo i znanje su veoma koristili u tome i onda smo riješili da se bavimo malinarstvom. Naravno, nisam mislio ni upola da treba toliki trud i rad, ali eto, znači trudili smo se, radili i doveli smo do ovoga čega smo doveli, plantažu. Na kojoj površini je plantaža i koliko je tu ovih sadnica? Posadili smo na hektar i 24 jara malinu, na površini hektar i 24 jara. Međutim, tu smo posadili smo negdje oko 10.000 sadnica. Naravno, gledali smo da bude međuredno rastojanje koje je i po knjigama i po struci najoptimalnije. Za malinu je mnogo bitno zbog povjetravanja da bude na što širem rastojanju, da je međuredno rastojanje isto veliko. Ima sigurno preko 20.000 sadnica, pošto ona se razmnožava, krdi i naravno to je na toj površini sad i optimalno. Sorta maline je Vilamet. To je sorta koja je najzastupljenija i u zemljama regiona. Naravno sad su pojavile nove sorte koje su, kažu, produktivnije. Ja sam planirao da, ako Bog da, na jesen zasadim novu sortu Glena, što je škotska malina. U Bijelom Polju postoji matičnjak za proizvodnju te sorte koja ima plavu nalepnicu. To je najbolja sorta, najbolji kvalitet sadnice. Znači, riješio sam da je posadim, da probam, da vidim kako će ona da uspije. Da li ste navodnjavali malinu i koji je tu sistem kod vas? Malinu smo navodnjavali pomoću bačvi i crijeva. Jednostavno, sistem kap po kap nismo uspjeli da stavimo. Prošle godine je bilo 40% od ukupne berbe, znači cijena je isto bila loša. Ove godine još lošija je cijena, tako da ne znam da li ćemo uspjeti ove godine da uradimo taj sistem kap po kap. Pored sistema za navodnjavanje, problem ove porodice je i mehanizacija. Od mehanizacije imamo iskreno neki traktor, ja ne znam koja je to marka, da li je ali veoma je star, ali evo on je sam uspio sa tim starim traktorom da to odradi i da uradimo zajednički da dovedemo do ovoga. Iskreno, znači da je tu prisutna ogromna volja i trud i želja da se uspije ovome. Da li ste imali do sada neku subvenciju od Ministarstva poljoprivrede i kakva je saradnja sa njima? Ministarstvo poljoprivrede je pomagalo projekat razvoja malinarstva. Znači, intenzivno su pomagali taj projekat. Naravno, ja sam dio tog projekta. Moram reći da je ministarstvo itekako pomagalo i mene i moje kolege koji su registrovani proizvođači. Znači, subvencije su bile 50% od uloženih sredstava. Znači, što nije malo za bilo kog početnika koji pokušava da se izbori i da nešto stvori. Taj projekat najbolje se vidi da je projekat uspio po količini maline koje se ove godine predaje. Znači, hladnjačar kom ja predajem malinu je rekao da je ove godine duplo viša predaja nego što je bila prošle godine. Tako da bih rekao da je projekat ministarstva i lokalne samouprave veoma uspešan i da se malinarstvom bavi sad veliki broj građana u Bijelom Polju. Vaša osnovna struka je pravo. Odakle interesovanje za sve ovo i da li se uopšte bavite strukom? Strukom se bavim posle sezone. Naravno, od malinarstva, kao što vidite, ne možete pribaviti neka finansijska sredstva za dalji život. Naravno, to je bilo prošle godine i ove. Nadamo se da će sljedeće godine biti bolja situacija. Delić objašnjava da su ove godine vremenski uslovi pogodovali rodu maline, ali da su povremeno postojali zastoji i problemi u otkupu plodova. Imali smo situaciju da se jednog dana pojavilo 14 tona maline pred ovom hladnjačom pomenutom, a oni imaju kapacitet od 5 tona dnevno zamrzavanja.
Tako da prave se uska grla koja u budućnosti, odnosno sljedeću godinu, ne smiju da se dese, jer prvo što će ljudi da odustanu od malinarstva, drugo što su troškovi ogromni. Jedan dan ne branja, recimo, sigurno, evo mene konkretno, sigurno štetujem tu do tone maline, znači kad je u jeku berba, tako da to nije mala količina koja je zanemarljiva, pa nebitno da li se 2-3 dana ili 4 ne bere dok se sistem organizuje. Naš sagovornik kaže da se problem sa otkupom ovog bobičastog voća mora sistematski rješavati. Smatramo da lokalna samouprava i ministarstvo moraju sljedeću sezonu bolje organizovati, naravno u saradnji sa nama proizvođačima, da nađemo zajedno rješenje kako bi malinarstvo u Bijelom Polju bilo kao malinarstvo u Arilju i Ivanjici i kako bi svi u Crnoj Gori imali korist od tog malinarstva. Da pokušamo da malinu plasiramo što povoljnijim cijenama ka centralnoj Crnoj Gori, ka južnoj Crnoj Gori, da ne bude ta malina dolje 16 eura kilogram, a ovdje mi imamo, eto, i za bacanje, i za stavljanje za rakiju i tako. Znači, nego da napravimo neki optimum, da ta malina prodire u sve gradove Crne Gore po nekim povoljnim cijenama gdje može običan građanin da kupi kilogram maline i onaj u Budvi, i u Ulcinju, i na Žabljaku, i u Šavniku, i da jednostavno ne pravimo ta uska grla. Ideja je, objašnjava Delić, da se u narednom periodu povežu svi u lancu, od malinara do marketa koji će plasirati domaće i zdrave proizvode. Mi evo pokušavamo to da oformimo taj lanac pomoću IFAD-ovog projekta formiranja klastera. Znači, klasteri služe da uvežu kako proizvođače, tako i hladnjačare, raslađivače i lance marketa u jedno isto udruženje. Crna Gora nema po površini zasađenih površina koliko pola Prijepolja. Znači, otprilike jedna opština u Srbiji, ovdje nama susjedna, ima duplo više zasađenih površina nego što ima cijela Crna Gora. Zato smatram da postoji način i postoji mogućnost uz malo dobre volje od strane ministarstva, lokalne samouprave, da napravimo taj šablon koji će funkcionisati godinama. I da jednostavno malinarstvo zaživi i da ljudi od toga žive, koji se bave malinarstvom, žive solidno i dostojanstveno. Kakva je cijena maline ove godine? Da li su malinari zadovoljni? Pa naravno, cijena ove godine je loša. Naravno da nisu zadovoljni, cijena je euro. Znači, ako uzmemo da za proizvodnju jednog kilograma maline da je potrebno 80 centi, znači onda možete zamisliti koliko je to dobra cijena. Naravno, ako dodamo na to rad, dnevnice, berače koji beru, znači da je to veoma loša cijena. Ali kontaktirajući prijatelji iz okruženja, znači iz Srbije, Bosne, cijena je isto i kod njih očajna, znači je loša. A ako uzmemo u obzir da naši hladnjačari ovu malinu predaju hladnjačama, izvoznicima iz Kosjerića, Arilja, Požege, onda možemo shvatiti zašto je loša cijena. Zato što jednostavno naše tržište diktira tržište, naše tržište prati tržište Srbije. I te cijene uvijek otprilike 20 centi niže od cijene u Srbiji. Jednostavno to je taj neki profit hladnjačara. Međutim, mi ove godine imamo situaciju da eto uz pomoć države i njihovih subvencija da je cijena ista i u Crnoj Gori i u Srbiji otkupa. Malina je veoma kvarljiva roba. Da li je nju moguće zaštititi na neki način? Kako je čuvate? Malina je naravno specifična roba koja ne može stojati. Znači ona se brzo kvari, ne kvari se nego jednostavno gubi taj svoj izgled. Ako je još malo prezrela, vodnjavi, pusta sok i tako. Ja svoju malinu nemam načina kako da je sačuvam. Jednostavno čim je uberemo, neki broj gajbi kad se nabere, ja to odmah transportujem hladnjačem. Naravno, ako se pred hladnjačom čeka, ako je ogromna guž, veliki red, onda i ta malina propada i ide ili u drugu klasu ili vraćaju je hladnjačari, što je sasvim i normalno, jer i oni ljudi ne mogu da prodaju ako je nešto loše kvaliteta. Tako da velike su potrebe, recimo da kad bi nam lokalna samouprava pomogla i u tim rasladnim nekim, da imamo, ajde kažem, vitrinama, komorama, mini, koje možemo mi kao malo veći proizvođači da stavimo kod svojih malinjaka, da čisto eto jedan dan možemo da skladištimo malinu. Vi ste prije nekoliko dana vratili maline, šta ste sa njima uradili? Pa da vam kažem, pošto je ovo muka i trud moje porodice, iskreno takav sam čovjek da ne mogu da gledam da nešto propada,
Berači su došli, vidjeli su koliko je sati, da jednostavno roba ne može da se prihvati, da ne može da bude primljena. Došli su i čisto iz dobrotvorno, ajde da kažem grubo rečeno, su došli da beru bez ikakve cijene i naknade, da beru da malina ne propada. Ja sam tu malinu stavljao u kace da probam da ispečujem rakiju od nje kako bi mogao to da valorizujem taj rad i tu muku da to ne propada. Inače je mnogo propalo, mnogo je maline ovih dana, što zbog kiše, što zbog te neorganizacije otkupa. Iako je otkup neorganizovan, naš sagovornik razumije hladnjačare. Gospodin Rade Rejčević, on jednostavno nema kapaciteta, čovjek stvarno ovo što radi i što neke nadljudske moći koristi da bi izašao malinarima u susret, to je stvarno svaku pohvalu. On čovjek, evo, ja sam bio svjedok gdje je 5 tona maline gdje mu je propalo, kako je htio malinarima izađe u susret. Ta je malina prekonačila ispod hladnjače, nije bilo u rashladnoj vetrini i ona je već sutra dan škartirana. Kakav bi vaš plan za naredni period? Pa za naredni period, ukoliko dođemo do dogovora, odnosno do rešenja za otkup za sljedeću godinu, ukoliko ne budu postojala ta uska grla, znači to ćemo mi znati u sljedećih mjesec dana najviše kako će se to otkloniti, ja planiram da proširim zasad na nekih još 40 do 50 stari, znači sa ovom novom škotskom malinom Glen, znači koja je konzumna malina, koja je malina visokog kvaliteta i koja može za razliku od Vilameta duže da stoji, da jednostavno ne izgubi tu svoju kompaktnost. Vidjet ćemo, ako nađemo rješenja, da sljedeću sezonu ne dočekujemo sa tim uskim grilama kao ove godine, to će se desiti, ako ne, onda vjerujte mi da bit ću među onima koji će gledati da plantažu, ako ne uništi, onda da je smanji, drastično. Ovako je prije nekoliko dana završio zasad Andrinog komšije, no nama ostaje da se nadamo da će ovo biti usamljen primjer i da će malinari u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalnim samoupravama naći adekvatno dugoročno rješenje za probleme sa otkupom malina.